Yes, kanizere ko mumeze neza bakunzi ba Isano TV official. By'umwihariko ni surprise kuri kamera cyangwa se kuri screen zanyu. Twabazaniye umugabo hatari umunyamakuru rwose uzi ibi bintu. Turabana kenshi ambwira ko ibi bintu ari uguhora umuntu abyiga. Meki Kayiranga, ndakwakiriye mu Isano TV official, nguha n'ikaze. Jean Paul akoze cyane n'ubwo yakiriye ushyiraho ibikabyo byinshi cyane, ariko ndishimiye ko yakiriye ngo umugabo hatari umugabo ki kandi umuntu simple man. So nishimiye ko yakiriye ku Isano TV, ni Isano official, Isano TV official, Isano TV official. Nibwo bwa mbere nazaho. Urakoze cyane. Yego, ni by'agaciro Meki, urabizi ko ibintu byose rwose ari ukuntu umuntu akenera umuntu kavuga ati ngwino unyambe, nta kuko ni wowe wambwiye ngo burya umuntu yicishije bugufagera ku kintu ashaka. Esikariye kuzizamuka nubwo byakugoye. Nta birenze ijambo se ko twori ibirunga, ibi ni byo bikomeye koko. Nyine bafashe nk'umushyitsi, ariko jewe ndafiringa neza, nta kibazo mfite, energy ndazifite, ahubwo tangira akazi tugende Jean Paul. Twanze kazi. Yego, turi kuwa mbere tariki 24 kwezi kwa gatatu 2025. Twebwe iyo tuganira cyangwa se ubu buryo ndi gukoresha no buryo bwa interview, ngiye kubazamo Meki Kayiranga, ariko we agakoresha ibitekerezo bye asubiza ibyo ndi kumubaza, ariko tuba tuganira n'undi ku makuru yo muri Kongo, Nord Kivu na Sud Kivu. Hari ibintu byinshi tugiye kuganiraho. Twabonye M23 itangaza CCRF, bukiye bwaho tubona Sylvain Kenge, afande Sylvain Kenge wo muri FRDC nawe ajya wa FRDC. Yego, ajya kuri televiziyo y'igihugu RTNC nawe arabyemeza, ariko ubu ikintu gihari noneho ntago nyiri kukubwira ko ari CCRF, ni intambara yeruye ku mpande zombi. Turajya Warikare, M23 igisora itangazo ko yavuye Warikare, twahise tubona indege irasa mu kibuga n'amadrones. Abantu baravuga ati M23 barayimaze, nyuma yuko bitakwira uyu ni se wa Bazarendo, nyuma yuko abashutse ngisi yose ngibahanze amaso ngo nimwebwe Bazarendo ngo mugomba kugira icyo mukora ngo mukabohora Goma na Bukavu. Uyu munsi Goma Bukavu habaye imyigaragambyo, uyu munsi cyangwa ejo. M23 irayihosha, ariko yabaye byo yabaye kuri za rezo sosiyo. Ubwo tukibaza ngo aba bantu bakusanyitse gute kugira baze muri iyo myigaragambyo. Nibyo tugiye kuganiraho rero. Meki, duhere mu bya politike kwanza. Yego, duhere kuri aya matangazo ya CCRF. M23 iravuze, nyuma yo kuvuga FARDC nayo iravuze. Ninde washotoye undi noneho? Ibi turabyita iki ko intambara yeruye? So icya mbere cyo gira ngo kuwa gatandatu nibwo habayeho itangazo rya makuru tujyavuga ko hagiye ko ceasefire. Ino ceasefire agomba kuba iyo bita unilaterale. Bari ubwabo bagomba kuyikora M23 bayikora, ndetse na leta ya Kongo y'abaminisitiri Kayikwamba nawe yemeza ko ari byo bakoze inuza ceasefire, ndetse na General Sylvain Kenge nawe umuvugizi wa gisirikare cya Kongo nawe arabivuga. So ni tangazo FARDC yananditse igaragazamo, nibwo bwa mbere yari ivuze kuri AFC M23. Ubundi bajyaga ko ifite les alliés RDF, bavuga soutenir RDF cyangwa se bagakora M23/RDF. Nibo bwa mbere bavuze AFC M23. So bumvishe ko hari uburyo babivuzemo. Abantu ngira ngo ejo tumaze dukora analysis kuri byo, tureba icyabiteye, kandi bibaye nyuma yaho u Rwanda na Kongo perezida b'ibihugu byombi bahuriye muri Qatar. Rero nabwo biga ku kibazo cy'umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo. So twibajije tuti ni igitutu twabona nk'igitutu cya Qatar.
abandi bati birashoboka, kandi unarebye neza hari n'ababwira ko Kongo yakamye ikimasa. Ubonye ko ejo Muhozi ejo yaranditse avuga ko nta deal n'imwe y'amabuye izabaho hagati ya Amerika na Kinshasa, Uganda n'u Rwanda batabigizemo uruhare. Ibyo wari ubizi? kubera iki? Yabivuze kuri agaragaza ko nyine influence yabo, icyo ntago Amerika ishobora kuza muri aka karere itabanje kubaza. Ako se wenda tuvugisha ukuri realite, Amerika ije mu Rwanda ni ngombwa isabe go ahead Uganda? Hari igihe babazaga babiri cyangwa bakaza n'abandi, niyo mpamvu u Rwanda rwirukanye babiri. Buriya urabona ibihugu cyawukoroneje bakunze kubaza nk'abakoloni bagukoroneje bati bimeze bite, umushinga nk'uyu wakora, bakaba bataha go ahead. Ariko Muhozi, reka ngende ndasome tweet yiwe yakoze ku munsi w'ejo, yakoze tweet nyinshi cyane zigaragaza ubu. Yaravuze ngo my hero and fellow Mutrez yo Donald Trump ni nyine we yabwiraga should never sign a mineral deal in Eastern Africa without the environment of Uganda and Rwanda. So hano yavuga ko intwari yacu Donald Trump cyangwa intwari yacu Mucwezi Donald Trump ntago ashobora gusinya deal cyangwa se gusinya amasezerano bijyanye kujyanye n'amabuye mu butaka bwa EAC. Yavuze East Africa hatarimo environment, itarimo nyine ukuboko k'u Rwanda na Uganda. So yavuze East Africa, ariko wowe uhita wumva kubera utumva ko ari DRC, kubera ko abize ko DRC yakoze deal nyinshi yo kujya muri Kongo. Bajyanye amafaranga, abasenateri bagera gute kugira ngo abasenateri bavuga ko bashyiriye miliyoni zigera muri 10 kugira ngo babakorere deal yo kuhura na Donald Trump, ariko byaranze. So icyo ni kimwe. Hanyuma tugiye rero ku matangazo hano, ubona ko utaragera ku kuko ni uzanye bya Muhozi. Ubonye ko Muhozi ku munsi w'ejo yiriwe kuri X yandika ngo abantu b'igisangani ngo bari kumubwira ngo azaza ryari, ngo ariko ategereje go ahead ya papa we. Byo bivuze iki? Yaravuze kabana nako nkarebe ko niho ndi ati I have received enough WhatsApp messages from our people in Kisangani. We could capture it tomorrow if Muzehe allowed us. Nubango twakiriye message nyinshi cyane z'abantu bava Kisangani, ngo nyinshi enough message WhatsApp messages ngo from our people kuva ku baturage ba Kisangani, ngo we could capture, ngo twashobora gufata mu gitondo igihe Muzehe yabagiye. Muzehe ninde? Muzehe ni Museveni wavugaga. Yarongera ashyiraho n'indi wenda bitubivireho rimwe. Yavuze ko kwanza Muzehe tweet nabonye, let me check. Rero ni tweet zabaga zirimo uburakari bwinshi cyane, abantu bose baratungwa ati uyu musirikare nawe nyuma yuko byari byatangajwe ashobora kuva kuri X, ariko arimo arandika ibintu byinshi byagaragaza ko biri kwishongora cyane kuri Kinshasa, wagira ngo ari ikintu cyabaye kidasanzwe. Icyabiteye Uganda yarakubiswe muri iyi minsi, ushobora kuba yarakubiswe Uganda. So bivuga ko Uganda yakubiswe na Codeco, yarabakubise. UPDF yakubiswe na Codeco, yabanje kubatsibura. Ubwo ni turi muri turi yarabakubise, ariko UPDF nayo irabakubita. Kimwe UPDF yakubise Codeco, bavuga ko Codeco bagera muri 240 bahasize ubuzima, abandi bafatwa andi mateko. Muko gukubita Codeco rero Uganda yafashemo mateko z'abasirikare ba FARDC, niko bivugwa. Hanyuma abasirikare ba FARDC bajyana Uganda. Niba wabonye ndi tweet hano, ubwo bayisujyana mu bya Uganda mbere ko tujya mu bya DRC. Hari tweet Muhozi yakoze atuka umusirikare ntuza general uri yobora Ituri. Hamututse yavuze ko ari ikigoryi, sibuze ngo igicucu kanzanye kubwire rwose urisome wumve. Ubona ko yari mintuza. Ese yazishyize ko ntari kuzibonera, yazihayidinze. Ndabona ntari kuzibona, ariko zari message nyinshi cyane yatukaga gavana wa Ituri, kika n'abantu bamubeshye wenda akazisiba. Ariko yabango ngo there is a stupid governor uvugaga wo Ituri. So sinzi niba ari intuza avuga ko ari bumwe mu abasirikare b'aba FARDC bafatanya
n'abakodeko kurasa UPDF. So akavuga rero ko agomba kumufata akamufunga mu cyumweru kimwe. So nibyo byagiye bigarukaho. So mu bigaragara ubona ko Uganda yabangamiye n'ingabo za FARDC zageze ikivanga na Kodeko then Uganda irahatakariza. Ibi rero byatumye habaho uburyo burahakaza mu Muhozi, ngira ngo nibwo abantu bajya babona ama tweet menshi ati M23 bidafashe Kisangani, twebwe UPDF turayifata. Ibyo Muhozi yavuze, Muhozi yavuga ko itwita ashobora ko yayisibye Muhozi. Yayisibye. Nabona we directed ariko nari nayibonye avuga ko there is a stupid governor. So rero icyo bivuze nicyo Muhozi ubona ko yababajwe cyane n'abasirikare bagendeye muri biriya bitero, ko bavuga ko harimo n'umukano Colonel wa UPDF warasiwemo hariya ngo ni wo muri division ya kangahe, avuga ko ari command wa division. Ariko nzi ko division aba ari ikintu kinini muri Uganda. Division ziba ziri ku rwego rwa general, ashobora ko ari nka batayo cyangwa se kuko division ni ikintu gito kuri brigade. Division nini cyane. Muri comment baraza kubitubwira. Division nini cyane. Brigade niyo nini. Ubu ngubu nkubitayoboye division. General nkubito. Ubwo n'urugero gihugu ayoboye division, ni division commander. Ayoboye division ya nkubito ubanzingi ya hano y'Iburengerazuba ari ya gatatu. Ubwo baraza kutubwira. Oya division ni ikintu kinini, pata intara. Fata nk'intara y'Iburengerazuba mu Rwanda ni bari division. Noneho ahubwo uyire nako intara y'intara. Urebe nk'umujyi wa Kigali n'Uburengerazuba. Ni division. Niyo division ya mbere. Yego. Noneho Majyaruguru hakaba indi division. Amajyepfo division. Twe mu Rwanda tugira division enye. Ezo tugira. Division ari ikintu kinini cyane, ntabwo ari intuza birimo ama brigade menshi. Okay. Ubwo brigade iri under division. Yego. Uko Masunzu ayobora division ya gatatu, nk'urugero rumwe muri Kongo. Masunzu ayobora division ya gatatu ya FARDC. Division ya gatatu irimo Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema, Hotuwero, aho akayobora na Chopo. Ayobora ahantu hanini cyane. Urumva rero ko ni ikintu kinini. Yego. Ariko nanone twabonye M23 ifata Warikare bukeye indege ya UPDF nta nubwo bikiri ibanga niyo yaguye kuri kiriya kibuga bite. Indege ya UPDF wabonye amashusho yayo? Abantu bavuze ko ari indege ya UPDF. Ni abantu nyine baguhe amafoto. Abakongomani ko bavuga ibintu byabo birimo amafoto, nta fact. Abantu bemeza ko ari UPDF biranashoboka. Basanga ibyo UPDF bivuga byo kujya gufata Kisangani yaje gufatanya na M23 byose birashoboka, ariko not confirm. Ntabwo ushobora kubikonfaminga kubera ko abakongomani akenshi tuvuga ati bandugu amaudiyo akaguha n'ifoto. Niba nta foto babibwiye n'ikikari UPDF iri ikirango cya UPDF. Okay, tubibereka ari UPDF yari irimo bandi ngo barizanye icyo bita reinforcement ngo n'abasirikare baje kurinda ibiro. Bangana iki se? Ngo bari baje kurinda ibiro. Abasirikare bangaye Jean Paul? Ntago nzi umubare w'abasirikare. So urumva ni indege ingana gute nyine? Kuko hari habaza ni helicopter. Helicopter izana abasirikare yaguye rimwe. Helicopter ishaka kujyamo abasirikare nk'ikenda cyangwa 10. Ijyashaka kujyamo nka section 12. Wenda niyo twabonye 12 barinda ibirombe bya. Wenda niyo twabonye ifoto. Jean Paul gabwe 12 se barinda sex barinda ibirombe. Ubwo se bangana gute kuryo bagana imbere ya 23 n'urugero ngo haye. Ntabwo ibyo bibaho. Erega hari ibintu kuko urumva kurinda birombe bisaba abasirikare benshi. Bisaba amakampani bamwe basimburana rya gute. Gusa abasirikare bahamariye kingana iki. Reka tureke ko ari ya UPDF ariko iriya ndege yaguye na n'ubu ntabwo turamenya ngo ni yandi. Bamwe baravuze ngo hagwa indege nejo bundi ku wa gatandatu. Yari ya M23 harya ntabwo twari tuvuga ko hari indege yaguye. Kandi nkubwira ko ari M23. Ndetse M23 ibaza ko muri amashyamba yigize ibibazo by'imiti ifite inkomere zitwara gute se. Nese ifite indege se kujya indege bisaba iki Jean Paul? Jean Paul rwose. Jean Paul kujya indege ifata igisirikare nka 23. Yiriga barakize nabo ntago ari abakene. Abantu bafite imbunda ziruti za UN bagira imbunda nini ziza UN, bagira imbunda nto ziruti za UN kavuga ngo bafite imbunda ziri soft stick sibyo, imbunda ziri hejuru yiza UN za FARDC kai kwamba ni kwavuze na UN yarabivuze ko bafite ibikoresho kandi n'igisirikare ngo kiri trained kurenza n'icya leta.
babivuze ibyo according to them, ntago ari ibintu mvuga, abantu benshi barabizi. So niba bavuga ko ibyo bintu bihari, ubwo kugira petit porteur ishobora kuzana imiti byatwara iki? Hanyuma Minembwe hari amasunzu yarasaga ku kibuga cy'indege, yarasaga ikibuga cy'indege agira ngo indege za Mbeto zitagwa, twababizi. Ako ngo hari yari yahavuye nyine idepurashije inkomere, kuba nk'abaturage bakomeretse n'iki, kujya kubavuza babatwara gutyo. None se ugiwe umuntu yarambwira ati SCO irimo irarasa Walikale, indege yacu natwe irahaguye, tari kwibaza ukuntu indege SCO imaze kurasa indege yacu ikagwa. So urumva ntibiba, ujye umenya ko igisirikare cyose ari igisirikare, ko ari leta mu yindi. Abantu benshi basuzuguye Mbeto irakomeye cyane, ntago bazi ubushobozi bwayo, irakomeye. Ariko Jean Paul uzi kuva ya administrative bumve bafite, kuva muri Cyanzu mu Birunga urwana ukaza ukagera Nord Kivu, kayijagajaga amateritwari, ukajagajaga kubugeze Sud Kivu, kandi ukirwana ukiri wa wundi, wibaza ko uba ufite ubuyobozi bungana gute se? Abamaze gufata ahantu hakubye hafi inshuro 5 mu Rwanda, hanarenga inshuro 5. Sud Kivu bwayikubye inshuro 3 n'igice u Rwanda, ni 3 ni 30 na bingahe, ni hafi 3. Nano Kivu nuko bano bamaze gufata ahantu hakubye inshuro 5 cyangwa 4 ahantu bamaze gufata. Ubwo uribaza abantu boroshye se? None se mu ndege bafite muri ubundi bagurukije indege, ninde muntu yagurukije se? Bagurukije indege nka Kavumu, ninde wamenya ko yagurukije? Igisirikare abantu bakajya babikinisha igisirikare, mu gisirikare amayeri menshi cyane, hamo uburyo none inyeshyamba ziba zirenze. Njya mbona abantu benshi bakina n'inyeshyamba, ntabwo ari abantu basanzwe. Yego. Ayo matangazo niyo twe tugiye kujyaho sasa Meki, nuko nakudeviye kuko waruzanye bya Muhozi, nkagira ngo tubivireho rimwe. Bihindutse bite ko bose bari babyemeranyijeho kubera agahenge ka CCLF? Ahubwo tugiye muri CCLF ubwayo wabonaga ko ntayihare. None se yumve turagize gukishyiramo Karugondi hene, sibyo? Iti nibaramuka bateye abaturage bacu, nibaramuka baduteyeho tuzirwanaho. None se ukubizi neza ubundi FRDC koko yamara ukwezi tararasa, yumve turibona hariya, yamara icyumwe Wazalendo bamara iminsi irenze 3 batarasa kuri M23. Hari ibintu bidashoboka, kuko hari Abazalendo nari namenye ko bamaze no kwiyopoza kuri leta, bavuga bati twebwe niwe mwanzi, Kisegedura tugambanira tumarishije kama unabarasa siye tunamua tugombane. Yego turabarasa. No gihe cyashize ndayishimiye ari matoza za Abazalendo, atoza na ba FDL n'abandi, kandi abenshi batozaga bavuga ati Kisegede nabo mu mishyikirano Jivenza avuga ko bazabarasa. So rero ibintu bya hano muri Kongo n'amabanga, ni ibintu biteye ukundi, ni ibintu wibaza uko bizanakemuka bikakuyobera. Icya mbere, ninde muntu uyobora Wazalendo? Ninde muntu wabasha kumanaginga Wazalendo? Leta yabashinzeyo iri capable yo kuba maintaininga, yabasha kubabwira ngo ntimukore iki? Icyo ni ikintu ushaka kwibaza. So rero mbona ko hano biraguye, Rugondi hene nibe turashyize muri iriya tangazo, ni ikibazo. Kandi mwibwe ko mwitangazo meteba ngo ni position, buretse tubirebe, ntago ivuga kuva uburyo itangazo ririmo amayeri, turana ririmo trick, ririmo amayeri, kandi amayeri ubona ko yose ngo n'itangazo ryabwiraga abaturage ko ibice bari barimo bavuyemo ariko ngo bagomba kwicungira umutekano bo ubwabo. Ntibigeze babivuga ko ari Wazalendo cyangwa FARDC zabicunga. Kazendi turebe, ariko n'itangazo ubona ko rifite uburyo ryubatsemo kandi ririmo ubwenge. Bashyiramo dukorozi tuba turi bunige Kinshasa, shyiramo icyo bita ngo ni umutego. Bavuze ngo has decided kanze turebe ngo AFC M23 has decided to reposition its force from the town of Walikale and its surrounding area. Bakava reposition is ubwo ni iki? Tuvuga abantu bose ni bana bakora analyze kuri reposition.
ni uguhindura pozisiyo cyangwa niba bari muri Walikale centre bashobora kujya impande ya centre, kuko n'ubu mbere y'iri tangazo mbere y'ibi Kanyuka yanditse, Micombero yanditse ko ngo 23 yadivasinze, urumva cyagiye yari ahantu bita Mubi, ngo yadivasinze igera yamaze gufata umuhanda ujya ahantu bita Rubuto, yafashe umuhanda ujya ahantu bita Ntoto, urumva yerekeza ahantu bita Itobe Tebero, yerekeza ahantu bita nyine yamaze no kurenga Walikale centre, urumva yagiyeho imbere ngo iri gufata umuhanda werekeza ahantu bita nani Rubutu na Gisangani. ari n'abakuye ko Rubutu baharenze uri mu ibyo ngibyo. So by'iyi ntambara birimo amayeri menshi cyane harabakubwira ngo we are hereby emphasize that any provocation or renewed attacks by the coalition forces of the Kinshasa regime against the civilian population, including in liberated areas and our position. Bakakubwira ko ntibazigera bagira gute bihanganira nyine ibitero bishya cyangwa se ukubataka kuzagukozwe n'iyi coalition ya Kinshasa, ubutegetsi nyine bwa Kinshasa mu rwego rwo kurasa ku baturage cyangwa se kwica abaturage, kuza gutera mu ahantu babohoye habo cyangwa se ku maposiyo yabo aho bari, bakakubwira ko ngo automatically bazahita bakora ntuza birwanaho, mbese bazahita nabo basubiza ibyo bitero. So ibi rero bikwereka iki? Bikwereka ko aya matangazo ya M23 n'amatangazo ubona ko afite ibyo ageze. Ikindi kandi ubona ko hari uburyo ubona ko Kinshasa yagize iri kujya mu ntege nkeya, yarirukanse muri Amerika bajya mu miryango mpuzamahanga, kuko nibyo koko izi za community international cyangwa se ibihugu bikomeye byatanze sanction kuri leta y'u Rwanda, bitanga sanction kuri makuru y'agateka, sanction ubona ko ziri nothing, zafite icyo zivuze imbere y'aba bagabo. Kubera iki sanction zidashobora guhindura impuza yabo, kuze kuvuga ngo sanction ngo zo gufata imitungo yo muri Amerika, muri abo ufite imitungo muri Amerika ni bangahe? Ubundi izi mitungo bayigeraho ikiruta igihugu ni cyese, ikiruta icyo bari kurwana niki? Umutungo wawe utwaye wenda w'amadolari 300, 300 cyangwa 500, ukabohora igihugu ukazabona ibirenze ibyo. Ibyo ni ibintu mbona ko bitafite icyo bivuze. So rero ubona ko aya matangazo ushyizeho n'ibyo Kanyuka yakoze uyu munsi, avuga ko babatatse drone zabatatse, ubona ko rero ahubwo ngiye mbona ko urugamba rwo ryo gutangira. So urugamba rurimo amayeri menshi cyane, abantu harimo nabo nabonye bavuga ngo M23 ngo ngiye kuva muri Goma, ngiye kuva mu Bukavu, ntiranava muri Walikale, izava muri Goma itese. Nabuzemo nari abantu babisharinga ngo izava ngiye kuva muri Goma mu Bukavu, ntago bishoboka. M23 yamaze gukora imihanda, imirashyiraho ubuyobozi, imirategura gushyiraho banki, irategura gushyiraho iki, gose koko yavayo izaharya amapaka, abantu barimo barabyibeshyaho. So ubona ko kugeza uyu munsi wa none Kinshasa niyo iri wiki, ifite intege nkeya imbere ya M23. Bivuze ko M23 rero uko byagenda kose izatsinda. N'ibiganiro bizaba ntago ari ibiganiro bavuga ngo bizafata igihe cyangwa bizemeza M23, kubera ko M23 ubwayo ifite iyo ufite intsinzi izajya ijyana hisahane ibiganiro yekera. Kuza uyu munsi bati turashaka ko Kisekedi yegura, babijyaho impaka bimara umwaka bakibivuga cyangwa se amezi bakivugaho, ejo bagaruka bavuga atari kumukwiye gukora Wazalendo bazayishobora kwikora hose. Urwo n'urugero ndi kugwa, bavuga ati mugomba gusenya Wazalendo, bazayisenya bate? Bafite ubushobozi bwo kuyisenya, ifite imbundi zabarasa, ntago bikunda. Bundi urebye neza mu mboni zanjye uko mbibona nuko M23 izabasha
byanga byakunda izabohora, hari ahantu hose ikeneye kubohora. ibiganiro ndabibona nk'ibigomba ko nyine mu ntambara yose habamo ibiganiro, ariko ntibuza ugutsinda n'imbunda kugutsinda. Ibiganiro ni uburyo bifasha abantu gucengeza amatwara ryabo, rigafasha abandi kwiba umwanya wo gutoza, umwanya wo kuruhuka, umwanya wo kuvura inkomere, ariko mu by'ukuri nta nyungu bishobora kugirira umuturage kuko intambara irakomeza. Na sizifaya ziraba yarabaye, nibwo havutse Wazalendo. N'ubu buri munsi yasubwa na Wazalendo bakavuga ko ari jeune patriotisme. So les jeunes patriotes se nyuma ubu ngubu barwana bajya kuri flow. So rero bikwereka ko byanga byakunda ntago mba nk'intambara izagira ikintu. So ibiganiro bizavugwa. Qatar nawe iri umuhuza deja n'uyu munsi Lorenzo bavuye mu biganiro bya Rwanda, we yavuyeyo burundu. We yavuyemo? Yego, Rwanda yavuyeyo ku kibazo kijyanye n'uburasirazuba bwa Kongo. Ariko bikwereka ko yamaze kubona ko Qatar ni umuntu ufite imbaraga. Qatar yaje ifite imbaraga zo kugira gute kugira ngo ibe umuhuza. Ntabwo ntigeza ko Joao Lorenzo yaba agifite imbaraga imbere ya Qatar. So ikindi Joao Lorenzo akimara nk'umuntu udashobora guhuza impande zombi, igihe cyose yahengamiraga imbere ya Tshisekedi cyangwa ya DRC. Ikindi nk'ejo bundi Tshisekedi ajyayo, wabonaga ko ni influence Angola itumye M23 mu biganiro kubera influence za Tshisekedi. So ariko urebye uyu munsi none Qatar ni igihugu cyo mu Barabu, ntago uzaza muri Aziya, ntago uzavuga ngo irahengama kuri Kongo cyangwa irahengama kuri M23 yonyine ushobora kwizera. Nuvuga ngo niyo twaje tuvuga ko kuvuga ngo ufasha umuntu wo muri EAC no muri SADC ngo be yahuza izi mpande zombi biragoye. Ko EAC yarwanye na M23, hanyuma nako ntabwo yego harimo ibihugu byarwanye na M23, harimo nk'igihugu cy'u Burundi. Ari SADC yarwanye na M23, harimo ibihugu gize gute byarwanye na M23. So ari EAC ubwayo ivuga gushyigikira M23, bivuze ngo rero hano mu kwirinda ntuza kubogama nuko haboneka abandi bantu mu yindi block cyangwa se mu yundi mugabane. Iyi nama ya EAC yo iri bube hifashishwa ikoranabuhanga, twitega izindi ngabo za EAC na SADC zigiye kuza mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo mbona ingabo za EAC na SADC zishaka kugira icyo zimara, kandi nareba neza iby'inama yagiye ivugaho, ntabwo bigeze bavuga ko hazazana ingabo. Akenshi bari kureba uko ikibazo cyakemuka. Urumva hari procedure ubwayo, process zo kuganira. Gusa tukiri kuri ibintu byo kubanga M23 irotira ive mu bice yafashe, najye ubwabyo kavuga ukuntu bitari bisobanutse. Kuko no mu nama ya EAC ya SADC yabaye, hari uburyo bari bavuze ko izava mu bice yafashe. Hari uburyo bitari bisobanutse, bavuga ko bitari bisobanutse cyane cya SADC. Kuvuga ngo M23 ivuye mu bice yari yafashe irahasiga, ndetse ubundi uva mu bice wafashe hari amasezerano mwagiranye. Hari umuntu ushobora kuza agaragara hagati y'aho wari uri naho babandi bari SADC na EAC. Wenda avuga hagati ya M23 na FARDC. Ubundi byo twakwiye kubatura. Ubwo nyine ngo ndavuga kuri Warikare. Tuvuga ivuye Warikare town, hayisa izindi ngabo z'umuryango we cyangwa se abandi bantu bahagiye kujya hagati. M23 ijya hakuri ya FARDC hakuno. Ubundi ko byakwiye kugenda ikindi cyangwa se akagenda ku masezerano. Nkaho kuvuga ubundi kikwereka ko harimo clause, harimo akantu. Kuvuga ngo tuvuye mu bice byacu turagiye. Ntago bishoboka. Nazo urahasigande. Rega utekereze imbaraga batakaje bazibona gute se? Hanyuma byo kuvuga ngo SADC na EAC ko M23 iva mu bice yari yo ngibyo biba byarakunze. SADC na EAC ubwabo ntibumvikana. SADC iri mu mirwano irarwanya hano muri Goma, n'ubu iracyahaje. EAC yarirukanwe, ni ukuvuga ifungiye muri Goma. Ntako ifunga gute? SADC isa nirafunzwe. Ese nka ifunzwe nande kujya kuva mu gasaba gwa head imfungu igira imbunda. Imfungu igira imbunda. Nese za modoka zagendagaho imbunda ubona zikigendaho imbunda, ariko mu kigo cyabo ntibazigera. Nizo zirahari n'uburinzi barabukora ku matawazi. Naho rero Yefunga reka tubiretse. Tuvuga ikindi gihe, ariko icyo nkubwiye cyo nuko hagati ya EAC na SADC naho ntabwo ibyo babiga bizakunda, kubera ko SADC yagambaniye EAC irirukanwa. EAC irirukanwe nabi.
yavuye muri Kongo nabi idakoze amaguru hasi hazamo Uburundi bugumamo, hanyuma EAC nayo yihutiye kwiruka ijya muri Kongo kugira ngo itange urumva Sadek izayirukangije kugombora EAC, icyaje kubona iki Sadek isebeyeyo cyane irakubiswe nayo 23. So urumva rero harimo conflict of interest. Yego kanze iki gice tugiye noneho ku cya kindi cyo twita ngo inimiripuko cyangwa se imirwano meki nyuma yaho Bitakwira avuye Sud Kivu yahaye abazarendo minisiyo imbunda, amafaranga, imyenda, agerekaho n'ibiryo, agerekaho n'icyo bita prime. Yego abazarendo muri iyi weekend ishize za Gatogota, za Momosho kwa kundi tugenda tubivuga, kuzamuka ngo bagiye kwataka defense yo 23 ahantu biti Kamina, ngo bayataka bayiturutsa ahantu habiri, ahantu bita Kawesi n'ahandi, ariko ngo baje bisize ya masasu ya miti yabitabafata. Muturage wabimbwiye arambwiye ngo ni intambara y'amabombe gusa. Ndavuga se kubera iki? Ngo menye ya miti mujya muvugana mekiri gukora. Ngo kuko ngo mu munota bari kurekura nk'amabombe 50. Aba bahungu ngo gahunda bari ukwadvancing gusa. M23 yarabagukubitiye, urumva ngo umuntu ajya kumva biva amasasa avugiye ya nyuma ngo Nyangezi. Ukibaza kuva Nyangezi ujya Bukavu ni birometero 25. Iri joro ryakeye abantu bigaragambije Bukavu ngo harimo ngo abaturage babibonye bavuga ko ngo menya harimo n'abari abamarayika ngo n'abajone niki. Marika n'abajone ubwo no kuvuga ngo hari abazarendo bandi ngo bitwa abajone babandi batangaza mbere yo kugira icyo bakora, babandi barashe muri ya nama ya Nanga Bukavu, babandi ba Mike Foka ngo abarwanyi babita ngo abajone. Ukibaza iyi Sud Kivu imeze ite itandukaniye na Nord Kivu? Sud Kivu itandukanye na Nord Kivu mu biki? Mu bijyanye n'imyumvire. So icya mbere gihari nuko Sud Kivu irimo abantu bakaze bafunga kicwa mufunga kicwa, ndavuga bafunga kicwa kuri M23 kuko bashaka kutabafunga kicwa kuri government, bemera ibyo government ikora. So n'abaturage ubona bagoye, twagiye tubitangariza abantu benshi bagiye bakurikira ibitangazo bakubwira tugaragaza ko abanyabukavu batandukanye muri Nord Kivu, ubona ko ari abantu batigeze bishimira M23. Ndavuga abantu baturage cyane ugiye nkaho bemeye ko abazarendo babacamo, urebye nka Zangweshe aho baturutse, ukongera ukaza ukajya hano kuri ahantu bita ngo ni kuri Essence muri Bukavu, ni muri ibyo bice n'ubundi habayemo ibyo by'imyigaragambyo kuri Essence hariya komine Bagira. Aho kuri Essence ni ahantu ubundi ngo habaga za FDL, ni ahantu habaga ntuza ibirara, ni mu wavuwayo ni mu bavuta banki. Yego aha rero ngo n'ubundi kuva kera harananiranye. So gusa nyine ibi byabaye kugira ngo abantu bakurikiraga Bwiza TV cyangwa bakurikiraga Kivu Iwacu barabizi, twagiye tuvuga ko abaturage ba Bukavu bapanga kwigaragambya bivuye kuri influence z'abazarendo, bavuga ko bavate M23 mureke twigaragambye twirukane mu mujyi, bayishinja ibyaha, bavuga ko ngo hari abagabo baburi wirengero, niko bavuga. Ibi byose niko byagiye bayikorera izo propaganda. So n'ibintu twagiye tuvuga kuba rero babikora bigaragaza ko M23 hari ikintu nayo ikwiye gukora, nigabanye ubupadiri. Ubundi inyeshyamba iratingwa Jean Paul, inyeshyamba njya mbona mwebwe mwifatanya nazo rwose mwishimye, ariko inyeshyamba iratingwa muri area y'inyeshyamba nta mategeko abayo. M23 bafite discipline cyane irenze n'iya leta, kuko ibyo abantu bikora kuri M23 ntibabyikora kuri FARDC, ntibabyikora kuri polisi ya Kongo cyangwa kuri wazarendo. Bakotse abahungu ngo bagiye ngo bafunga ngo umuhanda da. Nyine ije ashaka kukubwira abantu bakina nayo 23 nyine n'inyeshyamba tuzigipadiri zigipasteri zifite discipline ziba gusekera, ubona ko ari abantu beza.
nawe umwami utaziranye ubona ko abaturage baba bagenda gutya baha amacesi kandi bigakunda. Rero abanyabukavu ubona ko bagoye cyane, sinzi icyo babisimwa bazafasha M23 kubwira abanyabukavu kuko babisimwa muri abice kubona banzenze kuba babwira abantu babashe bagareka komplika ibintu, kuko uburyo bikomplika mubona ko bizagora M23 hari izagera ikagira gute ikajya mu mapambano n'abaturage, kuko wazarendo zirimo hariya ni nyinshi. Reba Nyangezi igimaze bari hasi hejuru hasi yarabaye agaterera nzamu, banza urebe Kaziba za Kaziba hari nk'abanze gufungura amaduka bavuga ati ntabwo twayafungura M23, dutegereje ko wazarenda igaruka, dutegereje ko FARDC igaruka. So urumva ibyo byose ni iki nyine M23 ikeneye kwigisha. Gusa icyo wamenya cyo nuko nta muntu ukora liberation ngo yemerwe 100%. Ibintu byose ni urugendo, ntago yakora liberation ngo uyu munsi niba baboheye Bukavu uyu munsi ngo abantu batangiye kumva no kutakumva ku kigero cya wowe bakakumva ku kigero cya 20% cyangwa ntibakumve ku kigero cya 80%, ariko nyuma y'imyaka 2-3-5 bakabakumva. Bavugaga ngo bamuyomba atuataki warudiye kwabo. Warudiye kwabo wapi? Kwabo wapi? Bavugaga ngo Rwanda. Ni ibyo nyine bavuga nyine barudiye kwabo, bafite urumva abantu hari bameze gute, bafite zanyenga bitekerezo n'undi zabo za wazarendo. Barudiye kwabo, sasa kwabo ni wapi? Sibari pasema bwana Meki. Hapana, hiyo ni ideology. Wako na ideology ya genocide, ya ideology ya divisionism. Bafite ideology yo kucanishwamo no gucikamo ibice. So rero ntago ari ideology nziza. Urabona ko M23 iracyafite ikifite urugendo rwinshi rwo kujya gute kubikosora. Nyine bari cyo nabivugaho Jean Paul. Nyine hari urugendo. Gusa abona ko hari uburyo M23 izabasha gukemura iki kibazo cya Bukavu ifashe Uvira. Nifata Uvira abo bazarendo bari mu makaritsiye, bazarendo babihishemo bariya bose filimi zayo bizingiwe. Kandi M23 ifashe Kisangani cyangwa igafata Kindu cyakaremi. Uyu nifata Kindu muri rusange Uvira izavamo. Ese Minembwe bimeze bite? Minembwe hamaze iminsi bitero bihari bya hato na hato, ntabwo gusanzire zitari kwamaze iminsi bitero aho nyine ubundi M23 atwirwaneho bakunze guterwa ndetse n'abaturage bagaterwa, ariko ubona ko nyine byose ni cya kimwe. Nuvuga ngo ibitero byose bagabwa bazagira amahoro uko ntuzawuvira ivuyemo. Uvira itaravamo ibintu bizahora ari imbere. Amahoro ya M23 nuko amahoro ya M23 nuko Uvira muri Sud Kivu no gukuramo Uvira niyo solution. Yego. Ni kimwe nuko amahoro ya Bukavu n'ibindi bice byose. Amahoro ya Bukavu, ya Goma, amahoro y'imijyi ya Warikare, Kisangani. Kisangani bamwe ibigo bibiri cya gisirikare, ibibuga bibiri bya gisirikare, ibibuga bibiri by'indege, bamwe ikibuga cya civil n'ikibuga cya gisirikare. So ifashe ibibuga by'indege, indege ntago zizongera, amadolari ntago zongera, bigize gute bihagaritse. Kuko rero ifite ikuyemo ibibuga by'indege bya Warikare. Ahantu bagwa. Kuva Rubero naho ntabyo. Goma, Bukavu bifite. So bivuze ko igihugu gisigaye yaba ari Kindu na Kisangani. Ibyo rero birangiye, izo menace zazirangiye, hasigaye menace zo kubutaka, izo kubutaka mu biturage zashoboye nizo mukeri hangana nazo, ariko urebye ntago ari nkuko yahangana nizo kubutaka. Ibashe ku maintaininga izo mu kirere yabisigaye kurwana n'ibyo kubutaka. Yego, ndumva twanasoreza ahangaha ku kiganiro kiza tugiranye hano mu Isano Media House, ariko kuri YouTube channel ya Isano TV Official. Meki rero aha ni mu rugo n'ubundi anytime isaha uzagaruka. Yego uzambwira garuke kandi uzaza na minisio igomba kuza. Minisio ntago yabura kuko abantu bahangaha n'ubundi nabafana bawe kuri Bwiza TV. Nta kibazo. Nabafana bawe kuri Bwiza TV, nabafana ba Kivi wacu, urumva kangaha ni mu rugo. Meki nagushimiye rero, wakoze cyane. Ubwo ibindi turaza kuba tubiganira. Yego urakoze Jean Paul.